gdje ste ljudi? Dobrodošli u još jednu epizodu, sa vama je Dovla Games i danas igramo Skywars na Fullcraftu, a sa nama je... Dakile Story. Ljudi, hoćemo da krenemo, Dakile? Naravno, Dovla, ajmo. 3, 4, sad. Bam. Znate ljudi, ovaj Dark Heisenberg, on će također da sa nama snima, tu smo Dovla, i Kefalo MC, on će s nama da snima, i tako to, tako Dovla. Ne, vidite ljudi, ovo služi za tehničko procese. Znači sad se ljudi ekstra čujem, to znam. I ja se ekstra čujem, zato što ovo imam... FPS mi je 60, 72, okej, to je dobro. Meni je. A tebi je ponovno ugono Nugatu za FPS? Da. Pa da, i meni je vrtilo 100 jednom, tako nešto. Meni je 384. A sad 71 i tako to. Meni je 384 kad ne snimam. Da, ljudi, ja sam sad prešao da snimam na mi release action, zato što onako meni je bolji on po snimanju nego od Frapsa. Izvinite što mi se onda gore vidi action. Vi mi napišete tamo u komentarima kako da to, da više nema. Ili da skinem full verziju, bože. Da skinem onako... celu verziju. Da, ljudi, izvinite zbog toga, to i meni također piše. To i meni također piše. Pa dobro. Nadam se da sad snimam, a 100% snimam. Pa da, evo, vidim, snimam. Davide... jedan lik je došao kod mene i ubio me. Aj, jebi ga. Bam. Da li mogu da dohvatim? Šta? Ne mogu još da dohvatim. Okej, ne taj. Jedan. Okej, to mi je trebalo. Čekaj samo da pojedem gepu. Okej, to ide gore. Što ugrčio kapsulok, jesam. Diamond helmet, čovječe, ladno sam propustio Diamond helmet. Idemo ljudi. Ljuski pošao. Čoveče, pa ovaj dečko ima cheat! Pa cheat, čoveče, kako ideš ovako, ide ovako! Ne mogu da verujem. Ajmo, hoćemo, 3, sad! Ček! Gotovo, počeo sam. Okej, ti si. Okej, ljudi, evo me ponovo zato što ja sam morao da pauziram, nešto mi zabogovao Minecraft. Ali dobro. Da, ova mapa, eto, da, ova mapa. Moja omiljena mapa. I meni isto. Ja nisam našao... A nisam ja rekao da je moja omiljena mapa. 1, 2, 3, ba. Ender Pearl, please. A daj! Ja imam Ender Pearl. Vidiš, ja ga baš nemam. Ejš. Pa nisam ti ja kriv, samo da nisam na ćošku. Evo, opet. Ćoš. Samo sam na ćošku. Ne mogu da verujem. To, dođi, bravo, nisi to trebao da ideš tu, znaš? Brzo, to. U centru sam. A, to sad ti, tako. Aha, vidim te. Lik, Davide! Ček! O, lik ima kilaura! Ubio sam. Bravo! Jebote, ovdje sam letao gore. Imaš neki... bolji za mene Dovla... Imam ovo za tebe, držim. Okreni se! Čekaj... Pa nestaće ti! Boots, aha, hvala. Imaš bolji chestplate za mene? Traž ga. Okej. Okej, leggings. Chestplate, diamond, nice. Da li ću biti full diamond? Neću biti full diamond. Ja i ti smo još ostali, nisu provalili. Aha. Ozbiljno. Nismo uopšte ni provalili. Hoćemo da krenemo, s ovim. Imam diamond, drži, evo ti diamond. Pa ne treba diamond. Imamo taman isti armori. Ajde, hoćemo da krenemo. Svakako ćeš ti pobediti, ali dobro, nema veze. Ajmo, idi, tako, može. Idi jebal, 3. Čekaj, 3, 4, sad. Ili ima streli? Ima, svakako. Sam ti pogodio? Naravno, sad sam ja tebe. O jebok te, bacaš me ladno gore!
Oh fuck! Ne! Okej. Fuck! Joj, koji sam... O! Ne! To. GG! A, Bravo! opet sam jedno G. Ja, palim još 4 pobjede. Dobro, ajmo! Ajmo. 3, 4, BAM! 3... Okej, kao sad nisi ušao. Ona bijela mapa, bijela mapa. I nažalost nisi pored mene. I ja sam nažalost na ćošku i ako ne bude dobio Ender Pearl... Teška pozna ljudi, ja. Da, ja sam nadal ću dobiti Ender Pearl, čovječe. U ove dve partije, mislim da smo igrali sada dve partije. U ove dve partije uopšte nisam dobio Ender Pearl. Krećemo. Tu! Da. Tu! Dobio Ender Pearl. Jesam. Dobio Ender Pearl. Meni samo treba Diamond Boots. Da bi bio full Diamond. Iron ili Diamond? Iron ili Diamond? Dijamant. Za malo Jesi padnem, ti u da, centru? Neki Patrik 1, 2, 3 čovječe, nije imao ništa. Juhuhuhu. Dođi brzo. Tu je jedan lik, dobro. Ne, daj! Doba Games noob, get wrecked! Ne, kako me pogodi! Danas mi nije očitno. Noob, daj Idemo u me levi, story! ovaj desni je baksuzan. Ajde, 3, 4 sad. Dobro, ušao si. Jao, daj, zašto ova mapa? Ušao sam ga. Lik se zove srpski debil. Kako dalo? Opet ovaj lik pored mene, ovaj KVML. Kako se zove? KHULI. Hoće ko tim? Ne. Ne. Neće niko tim. Kapsula Sa top. Koliko ćemo još partija da odigramo? Ćemo još 2, a? Ajde. 1, 2, 3. Bam, bam. Okej. Ender Pearl. Okej. Imam Ender Pearl, a brate imam pistol mač. I jadan oklop, i to ne jadan, nego mnogo jadan. Okej, Boris Vordek. Jel imaš ti Ender Pearl? Da, ja sam u centru. Jesi ti sad u centru? Ne! Ne! Ovaj lik je cheater, čoveče! Cheater! Ubio sam ga, jedva. Jedva sam ga ubio. Jed. Dobro. Brzo mi menjaj. Okej, ostali smo još... vidi Diamond Sword. Snimamo 7 minuta. Ladno lik počeo da me bije sa Gapulom. Ja sad treba u školu. Dobro. Daj po kojem džabe. Ajmo idemo još jednu partiju, ja da završim ovu partiju i onda moramo da završimo. Srpski debil. Mrtav si. Okej, ubio sam i ovog, idemo na sljedećeg i posle ove partije idemo da završimo klip. Bam. Da, to je to, ljudi. Ajde, da ovo bude zadnja pobjeda. Gledali što je lik uradio, jebote. Okej, crkve. I pobjedio sam. Ajde, dođu vamo da odjavimo klip, ako hoćeš. Čekaj. Evo nas ljudi ponovo. Evo nam ovdje sad da odjavim klip. Okej ljudi, to je sve za ovu epizodu. Ako vam se svidjela ova epizoda, bacite neki like, share, subscribe i vidimo se nakon mojih narednih klipova. Ćao!